Mai au karango na te rangi irunga nei, te papa e takoto nei, mai areare, wa te tupu anuku tupu arangi. I tupu a kiwea, i tupu aro, kiwa o ki te wai ao, ki te ao marama, marama, ta atu o te rangi. Ka tia ke, kei ngā tai, kei ngā wei, kei ngā mana uru waka, tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki te kupu o te uru e tua ke nei, e mi ka waki nei kia koutou. Nau te āhuatanga o ki rā ki te unga, kua ue tūrangi kia, kua taka i atu rā ko te ara namu o tā waki ki tai ao. Ngā te ua o te wā o tia no koutou kua ngaro atu nei i ngā tai o uru tā, ka nui la wā atu te tangi aro nui o te watu mana wa tangata kia koutou rarau mai rā i roto i te aue mō e loki. O te anora e te iki e te rai, nau mai a rā kia piri, nau mai rā kia tata. Kia koutou kata ia nora ka tū ono mai ki tēnei kātu ōtaka, ko tōna kaupapa e ere, o te anō e tuku atu ana i e te i kōrero, ki ngā kaupapa o ngā pūrongo, i puta mai ai i runga i te Reo O Te Uru i tēnei wiki. Nō ko te Kupu O Te Uru tēnei e ere ana, o te anō e tuku atu ana i e te i kōrero i tuātu o ngā kōrero, ara i puta mai ai ngā pūrongo. Ko tēnei o ngā ōtaka e a tatau ni ana, e o nā pō, o ngā reo irirangi e toru a tēra, kuri mako o taranaki te reo irirangi o whānui, tainua rā ki te reo irirangi o kia ora e ten, ki te papa ioia. Nō reira, kua tēnei ko Rauru Broughton, weno ko tātātou nei a pūrongo tuatai, e kura mai aroa, e tangi mō te kauana o te anō ka aku ki ngā mate. Ko ia rā titi o ngā uri o tuare toa, pānga tonu ki whanganui, ngā tirauka wa ngā kaungunu, tainua rā kia taranaki o te mātonga. Ko Maria Hina tōne ingoa, i mate o orere, ki te waitua o whanganui, i ngā rā ko ta ake nei. E tino kei tēnei pūrongo ka tiro i ake, te wāanga ki ngā kawa me ngā tikanga, i te wai waka okia, te taonga o mate, ki runga i te marae o pākaraka ki te mātonga o taranaki. Nā runga i tēnā. Anei rā, ko te pūrongo, kura mai aro a mo te kuia nei. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. E pūrongo mai aro a tēnei kia Maria ina, e uri nō tū ware toa te wakato e a ngā tikaungunu, ngā tiraukawa ki te tonga rātau ko ngā rauru ki tai. Kua riro nei ki te awairua i roto i tēnei wā, te uru tā taumata o iti tua wā, utanu mai ma te pūrongo nei. E roi matapou namu ka riringi nei. Ko tēnei kuia oine, he uri no tū ore toa, no te wakatoa ea, no ka ununu, raukaua ki te tonga, me ngā rauru ki tai. Te nuinga o te wā i no o nei aia ki konei, ki te pānei o Pākaraka. E kui a tēnei mate i wānga i te taumatatua wā o te mate uruta. Part of the lockdown was not being able to be with my siblings in town at Whanganui. Because, well, we live where we live, which is at the pā, at Pākaraka pā, and it's difficult to be with them at this time because of COVID. So for us, that is the most difficult part of this lockdown. The greatest honour for Maua, ko taku oa, is to be able to send my sister-in-law on her final journey. Ko te onore nui a ina ki te tuku i te aro a ki tōna tau ke te
mō te katoa. Tuatahi ake nā tōpitua kana tonu, te tono kia uki mai tana wā ine ki konei takoto ai. Ko te wakaitanga ki ngā tikanga pia te mea matua, kua takoto nei mō te mate uruta e rā tikanga, titi ko te tūwe e ora, no reira koera matua pia te tino o ngā tikanga. Ko tā te apu o ngā timaika, e pupuru tonu i ngā tikanga me ngā kawa, a akoa ngā āhuatanga e pē i nei ia tātou. Kāore i taia te wakatakoto i te tūpāpaku ki te marae ātea. Koe rara tēti o ngā tikanga o konei ki wakatakoto ngia te tūpāpaku o te unga mate ki runga ki te marae. I mua tonu i te kawe atu ki roto i te ware. Te taia anō tērā, te ari atu i te tūpāpaku ki roto i te ware. Ka mutu, ka noho te tūpāpaku ki roto tonu o te waka tūpāpaku. Tuarua ko te ongi, ko te wakaratarata, ko te ariru ki te unga, ka tae mai ki te uunga, te taia tērā, te taia o ki te waka eke, te tangata ki runga tonu i marae ātea. Kua tau mai te weri o te uru tā, ka koke i ngā tikanga i raro i te aumarutanga, kei te kūrei, o waka ronui. Ka autūngia te waka ki runga tonu o te marae. I iaia e taraiwa ana ki runga i te marae, ka rere te reo karanga, ka tai, ka tū te waka. Ki mua tonu i te ware, te wānau pani tuatoru. Ka tū te waka ki mua i te ware, ana hei reira kurite te paipai, te kairuruku, te kawe i ngā kōrero e tika ana. Mā te uirangi tonu, ka noho te roro iko ki mua i te ware, ana hei reira ka tupuna atu, ngā kōrero e tika ana. Ngā ruruku e tika ana. Ka mutu tērā, ko te waiata tonu, hei waka mana, hei waka nui e rā ruruku. Nā te karanga, hei tuku, hei poroaki, te porowari aki, te tūpāpaku, te tuku iaia ki te urupā. He kupu no te ngā kaukarui ake ki te unga mate. Kia koa e taku tau ki te koko i titi. E moe. E moi e kui ki te iwi nui o te pō. Aroha Broughton pue, Te Reo O Te Uru. Ka tika he mai aroha rā, ana ki te unga mate rātau kua e atu nei. Awe no i tēnei wā, kua tau mai rā ko te aroha Broughton pue, ana e wakautu e te o ngā pātai a kei au, mo tēnei pūrongo mai aroha. Aroha a kia tēnā koe, me ngā mihi atu rā ki te unga ai mātakitaki mai ana. Aroha, ko tuatai ko te pātai, nā te a i riro i a koe tēnei o ngā pūrongo. Morena e tatai mā, i tēnei o ngā rangi me ki. Kauki ki te pātai e ri ana. I riro mai tēnei pūrongo ki au, nā runga i te ononga pia. O tēnei o ngā waene, ka tai anō ka mate, me tōna paranga tonu ki roto i Ngāti Maika tonu, ka kia ko taua tēnā. Nō reira, ko ia pia te take i riro ki au tēnei o ngā pūrongo, nā te tata o te hononga ki Wanganui ngā wānau ka tai, ka mitu ko te wakatairanga tonu i ngā kātua āhuatanga o te tikanga me te kawa e wakaare ana i roto i tēnei o ngā wā, te taumato i te tua wā.
Nō reira, e wakatairanga ake i rā kātu āhuatanga ki kite te katoa i ngā momo waka airinga o tēnei waitua o tātou o Pākaraka Ngāti Maika Kamitu Taranaki. Ana tika tonu tāu kia ki te mai ai te katoa i tēnei pūrongo tā te mea hei awina pēr. I e te i kei taka ki tēnei āhuatanga, koe rau ki te kōrero a tāu kāingo Pākaraka ana ki mārama e āhuatanga o tēnei kia tātou, ana me te mea nei me no o wee. Nō reira, i taia ki te kai kāmara o Te Reo O Te Uru, kōrero mai mo tāna aere ki rere ki tō mōio, me tāna no o wee, kōrero mai mo te rāhuatanga. Nō reire, e tuatahitanga ki tēnei, ki tā tātou kai kāmera, i kite i ngā āhuatanga katoa, ka mutu i o orere pūaia ki te rongo, i te mei, i te karakia e puta ana i te roro i ko tonu. Engari, ko tāna i ki te tonu aia i te tapu. I te tapu o ngā mai e puta ana. Ahakoa ko te ao hangarau tonu e kawe ana i ēnei momo āhuatanga. Ko tāna i rongo tonu i taua mamai, i taua aroha, ka mutu i ngā kupu e puta ana. Ka mutu ngā kupu tika e utaina ana ki runga i tēnei o ngā kui. Nō reira, ko tāku ki tēnei. Ka mutu pia te Māori, kua wai i tātou i tētei tauira kātai, ka mutu i tētei āhuatanga e tāia tonu e tātou, te kawe tika i ēnei momo mai. Nō reira, ana koira tāna. Ahakoa tāna o orere i tēnei āhuatanga ko tāna i ki te tika o te rere o ngā mahi. Tika tonu tāu, atu i te wakoki, atu i te kui ana i raro i te taumata o i te tuawa o te uru tānei, ko te o ngā wainga matua te au kāinga, ara kia waia ko ngā kawa, ko ngā tikanga. No rea i tutuki rā tērā, me te mea nei, ko te ao roro i ko tērā, ana i aui mai ai tēnei āhuatanga. I tāpiri ake ki tērā, ko ngā wanaunga, kei ngā wā i katoa o te kui anei, i wai wā ki te kite atu, ana ki te tangi atu, ana te kite a mata nei, ana i ai, me te o ngā wanaunga oki ki tōku mōio kei a rā wā i, e no o ana, no re tino wai, ua, nui, koe roto i te pōuritanga. Te aroa tēnā rā mātu koe ki taku mōio kei te pito o tēnei, otaka, ana ka kōrero anō rā tāua. Nō reira, te aroa Broughton pue te rā, e te iwi te kōrero mai rā kia tātou, i runga i te Kupu O Te Uru. Karanga mai rā tātou, ko te kaupapa te oiake nei, kei raro i te maru o te kāui maunga. Ara, rua pe u te maunga. Ana ko rua pe u te maunga, ana i tae ake rā, tā mātou nei a kai a pūrongo, ia iruera a reekura ki tērā takiwā, ko te pātai matua, kei te pēea rātau, i roto i te āhuatanga ki te uru tā, me te atu pātai matua no ki, kei te pēea tō rātau no o aumaru. Tā te mea, e wā i rā tērā, ka aerere atu ngā tāngata reki. I ngā wā o te makariri, e kāinga tuarua o nei tāngata, e no o tūmatāra ana, ngā kārangarangatanga o roto rua peu, kei tūpono ara mai, ngā tāngata, mai tāmaki, mai wea rānei, kua pāngi e te uruta, ki o rātau kāinga tuarua. Kia eke rā ki te kōrero, kia kore eke rā ki te kōrero e tiwi, ka i ngā kāinga tai, ka ora kāinga rua. Kao. Engari, koe rau ki rā e te o ngā kōrero, ana kei tēnei o ngā pūrongo a eru e rere kura, kāti, kia uri ake tātou ki te pūrongo. I'm asking the team of 5 million to unite once more
to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ko o a kune tēnei, i ngā marama o te otoke, puki ana tēnei wai e ngā turui me ngā tangata wairawa e noo ana ki o rātou kāinga ararei. Engari, nā te mate kōwhiori me te momo Delta e tou tō Ngāti Rangi me Ngāti Uenuku ki te unga e pirangi ana ki ara mai ki tō rātou roe no o taratai ai. E rua no eo ngā tangata me ngā waka i runga i ngā tiriti, ei tāta mana whenua me te kauni ira o Ruapeu me pēnā kātika mō tēnei wā. Kawahara mai ki te taratai ki konei. Kawahara mai ki o kāinga ararei, ki o ware, e no ki o koutou ake kāingi tāmaki me kaurau, ki o koutou ake murumuru. Ko tā te premia me noho ki tō kāinga, ki kau e huri ki wāhi ke atu. Nō reira, e tautoko ana i tērā kōrero, ko tāku ki te hunga i hiahia na ki haere mai ke konei, tēnā noho ki te kāinga. Kei te maitai a Ngāti Rangi, te kauni ira o Ruapeu me te ope prii mana kia aumaru tō rātou roe. Kei te mahi tahi tātou me te ngā pirihi mana, ko taku pirangi kia puta rātou ki waho ki tō rātou ake kāinga, engari me pono te kōrero kei konei rātou, me tiaki, me manaki, haere mai ki te wero, haere mai ki te whakamātautau. I te mea, koene ngā wai ki Wauru nei, te tei ana pini ini Z, me ngā waripaku, i pāngia e ngā tangata kua mau i te mate kōwhiori. Me tēnei tei ana pini ini ki te taone nei o Bulls, kua pāngia o ki e āhuatanga. E tōu tō te kai kauni ira a Elijah Pue ki taua unga i aere ki awa wai. Ina haere ai koe ki reira mo e rā wā, ki te Z petrol station, ki ngā wharepaku rānei, i aua wāra, tēnā haere ki te takuta, wai atu ki a health wana no hoki. Ko tāku i rongo, ko etahi i haere ai ki reira i aua wāra, i te kua haere rātou ki te tuku i tā rātou test, tā rātou whakamātautau, me te ki kua pai, he negative te hua. Kei te tia kina te unga wakarairai, pērā i ngā kaumātua e Ngāti Rangi. Ko tō mātou tari o Ngāti Rangi, me te tīma hauora, i ringihia ngā kaumātua ngā pā ki katoa o tēnei roe. Kia kite ai mena ki te hau no o aumaru ki te kāinga, me te pātai atu mena he hehea no rātou, he awangawanga rānei. Nō reira, koina tāmātou i tēnei wā. Ki te tau aui i ngā wānau e no o pōara nei. E tōu o ki tō rāua ki ngā apuri o roto i te roe o Ruapeu me te motu whānui. E noho ki te kāinga, no o tai ki tō wānau. No o tai ki tō mirumiru. Everyone should be getting their vaccination. Yes, it's your choice, but if you feel the need to get the vaccination, then go and get it. Mō te rohe o Ruapehu, ka tū ngā wāhi vaccinations ki Raitahi ai, ki te centre, e ki ana ki te rori matua o Raitahi. Kaore e kore, ka tū etahi wāhi ki Ohakune ki Waiorua no hoki, hei tēnei wiki tonu. Kia noo kōwhiori kore ai te roe nei o Ruapeu. Iriwere ririkura, Te Reo O Te Uru. Ka tia ke tēnā rawa atu rā kūtau kei ngā kārangaranga tēmaa o roto ana mai ara o te takiwa o tō tātou maunga Ruapeu e te tū mai rā. A moeno e te iwi, koia tērā ko a titi o ngā tino pūrongo, e tū waka tūpato ana, nā te wāanga tuatai tū waka tūpato ana, ngā iwi o tērā takiwa i te mei, e wā e ka airingi ana, torongi ana rānei e te tūru i o te anō e ngā tāngata kai reti ukapapa.
No le koe rato ni te tiwai ka are ngā tangata nei ki taua wai ki roto o a kune mera taki wa ia te tau. E te ko oko ware ki reira. Nā ko te tino tau mai, ana kua puta mai, ana i ngā iwi o rua pe u maunga. Ai mea na a meno ki rātou ki o rātou a ke kāinga o te iara, ana kia kaua oki e aria mai, ana ko te matu e uruta, ko iore rānei, ana ki roto i te takiwa o rua peu. E tino ka hatonu ki takurongo, te iwi o reira ki te wāwā atu o tino ki te wakapiri atu ki ngā kai tuku rongoa. E ka atonu a te rātakiwa ki te wai atu i te rongoa. Nā koe te o ngā tāpiritanga a māku, moeno ki tēnei o ngā pūrongo, ana i puta mai rā tino i a tātou i runga i te Reo O Te Uru. E te iwi e tēnā kōtau ko te Kupu O Te Uru tēnei, e puta atu ana ki runga i ngā pāpuri, ko ia tērā ko te puka mata o te korimako o Taranaki, te reo riranga o te korimako o Taranaki. E puta atu ana no oki, e runga i te pāpuri, ara te wārangi o te Reo O Te Uru ake, a te tatu anō ki runga i a YouTube. O nā runga i tērā, ko tāi mataku hoa neina te kairi poata i tēnei o ngā pūronga, ia eruera, tēnā rawa atu koe eruera i tēnei rā, a weno e mi ake ana kia koe e hoa. Taku pātai tuatai kia koe, kua tae atu ki tō moi o ki te takiwā o raiti i o a kune e rā wai, kua tae atu e te i tāngata mai tāmaki makaurau ki o rātou ware tuarua? Kia ora, ka tae koe te rongo mai ki a haurauru? Ana, e rongo ana e hoa. Ka pai. Ka pai. Te awe nei, toku iti ngā tangata ko tae atu ki te roi o rua peu, i te mea kei rera me ki ko ngā aukatinga ngā te ope pri mana, kei te tiro i a rātou ngā me kira ko ngā manu iri, e tai ana ki ngā me kira ngā momo tomokanga o te roe, ara ki Waiuru, ki Taumaruru i rānei. Engari, koe puta atu te tono, a te au kāinga o Ngāti Rangi mā Ngāti Uenuku, kia kaua ngā turui me ngā tangata wairawa, e are ki o rātou kāinga ararei, te mea, ko te aumarutanga o tō rātou roe, te mea nui. Nō reira, e tika ana tō rātou pānui ki a rātou, i te mea, ko te ki a te kāwanatanga me no o tātou, i roto i a tātou miru ake, me no o taratai, ana koe rā ko te tino waka au a te au kāinga i roto i taro e o rua peu. Ka pai e tino kupu e rāna te hau kāinga o reira, ana kia noho haumaru mai ko te katoa. E ruera, ko taku pātai konei te wāhi ko te petrol station o Waioro, te Z. Tērā titihi wāhi i tērā rā e noho ana hei pātai kei reira. Tēnā kua puta mai ko te mate uru tānei. Kei te moe o koe ki e tehi kōrero tu atu. Te aue nei, kei te pai awa wā i nāi nei, engari ko te tono a te manatu hauora, kia mātaitia ngā me kira ko ngā QR codes, ko wātia awa wā, engari ko te tono kia koutou, ko te unga, ko tae atu ki awa wai, ara ki te tei ana pini ini Z me ngā waripaku, are kia tiro ia koe i tō tākuta. Kupu rangatira anō e rā, e kōtau mā ina i tae atu koe ki Waioro ki te Z, are kia tiro ia rā kōtau e o kōtau tākuta. Weno hei pātai wakamutunga e hoai, kōrero mai koe mo te wāhi o Bulls, ara me te āhuatanga ana ki te mate uru tāpea ka tau ki reira, kōrero mai mo te rāwāngi. Na koera tētei wai kei te wai wanga i te mea kua tae atu aua tangata kua pāngia e te mate momo Delta. Me ko koe tētei o aua tangata kua tae atu ki reira i te rao te kauma ono heri turi koka tēnā hare atu ki tō tākuta tirohi ai. E ruere kura, tēnā rawa atu koe e hoa.
Weno e tiwi ko te kupu o te uru tēnei, e rere tonu atu ana ki runga i a kōtau i tēnei wā me ngā pūrongo a te reo o te uru. Weno ko Rauru Broughton tēnei, e kōro ake ana kia kōtau. Nā runga i te āhuatanga e te iwi, kukore tēnei kōrero e pāna ki Aotearoa ki te Waipauna Murānei. Engari ke te i wakawiti atu a te reo o te uru ki wea, ki te wenua o te onu. Ko ia tērā ko Amerika. Ko te take, tērā ia, te i o ngā koroeke, matua, nō roto ana mai o ngā iwi o Taranaki, whānui ngā pui. Ko tōnei ngā ko e me pikai. Nā, ko tēnei o ngā me karanga matua. Kai hautu i ngā taraka nui, ana ki rā wā i ki te wenua o te onu. Ana koe ia tonu te kāri wakapono ki tēnei kātu māwiwi. Ara te mate uru tā. Ana kārei i wakapono. Engari nā wai pai ana ka pāngia aia, ku pāngia rā aia e te māwiwi nei. Kāro ara ki tēnei o ngā pāpā. Awe no ko tēnei o ngā kōrero i opukina mai e te mai eme, e te iwi e ke uri atu tātau ki tēnei o ngā pūrongo. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Ina te nui o te pōau tinitini o tētahi whakatau, e kore te tangata e hehe ana kia whiwhi. Now, when I found out that I had it, it was devastating because I was like many of millions that didn't believe in it. And when it hit me, I couldn't believe it, that I actually got it. So, yeah, it was devastating. I roto i te ruatau, kore kau he whakapono tō pikari ki te mate ko whiori, ko te aro kē ia ki ngā whakangārahu, e rere ana. I nai nei, kua huri katoa o na whakaaro mo tēnei take nui. Yeah, it was more of shortness of breath and trying to walk. And when I walked to the truck, it was 100 miles away. I was struggling. And yet the truck was just across the road. And when I got to it, one of the hardest things there that I've ever had, I couldn't get in the truck. I couldn't even climb up the step. He ai ki a pikari, kua kore he tikanga ōkawa mate uruta kiro Amerika i tēnei wātonu. I toko ake te whakaaro ki aia, kia whai i tētahi whakamātautau, whai muri i tana taenga atu ki tētahi toa hoko maha, ko kore tana ārai kanohi. It all started when I went to this truck stop, and first time I ever forgot to wear a mask. And once I got in there, I just had a feeling that I got it. With all that people in there, and the same thing, they never had a mask. And I knew sooner or later they were going to get it. But get into Crete, and when I went to the hospital there, I was really, really sick. And so I went for a test. So they put these swabs up my nose. And I haven't waited an hour, then they came back out. But they put me in a room by myself, that I couldn't be with the others. And they came out and said I tested positive. I rote i te rohe o Missouri anake, e whetū rau 56 mano ngā kēhi i tēnei wā, I ko atu i te 10 mano tāngata kua mate i te mate ko whiori. I know that New Zealand has a lot of lockdowns, and because it's big news over here. And I feel for you fellas, I do. But like I said, we don't have that opportunity that you fellas got over there, because of the population of the people. And that's why they don't have it there. But in saying that, whānui, we got to keep our families safe, because this thing is real. And as you know, that I got it. So, yeah, please, whānui, think about it. I puta mai ai I te manatū hauora I te rangi nei, e ono te kaumārua ngā kehi hapori hou, kua piki ake te katoa ki te ruarau te kau ki Aotearoa whānui, e tupu ake ana te toko maha I a te rā, te mehemi te reo o te uru.
E te matua hemi pikari a wano ka nui te mihi me te tuku aro au ki o tō wenua ana kia koe meo wananga o tēnei wāanga o te ao ara Aotearoa kia koe tēnei wā. Ko tā mai rā koe te hoa e te makina rawa atu koe. Kua roa te wā tāwe te ki te ia i te kōrero rana ki a tāua. Tēnā koe. A wena e te mako te pātai i tēnei wā, nā wai koe waka marama mō tēnei matua mō hemi pikari. Ai, tēnā roa atu koe kei taku rangatira e Rauru. I kite au i ana pōhi ki runga ipurangi. I rere hōrapa ai ki runga ipurangi. Nā tētahi aku hoa ki roto o tāmaki makaurau. He kaimahi no whakaata Māori, nā no hoki i whakairingia i runga i tana whārangi pukamata. Nā i reira au ka kite i te pōhia te matuara, me tana ki atu ka tahi anoia, ka whiwhi i tana whakamātautau tuatahi, nā me te ki atu nā ko whiwhi i aia ko te matene, ko te māwiwi nei. No reira, ki runga i purangi a hau ki te i ana pōhi katoa, i aia e hautu haere ana i tana taraka, puta noa i te whenua o te honu, o tira Amerika, me taku aru hatu ki aia, i te mea, ono te kaumawha te pakeke o te pāpā nei. I wehe atu ia i Aotearoa nei, kia whai i tana ngākau nui ki te hautu taraka, ki roto o Amerika, te whenua o te honu. Rua te kau mā toru ngā tau, no atu te karaua i reira, korekau tana whānau, korekau he hoa, ko tahi rau, 50 tāra noiho, kei aia i tana wehe ngātu i Aotearoa nei. No reira, ka tikara ka mihi ki te pāpā nei, narunga i tana maia, te whai haere nei i tāna i ngākau nuti ana, ara ko te hautu taraka, kātahi ka mutu, te tiro haere ki te whenua nui o te honu, o Amerika. Koeira ko tana tino hia. I aia e tamariki ana, e mātakitaki ia i te pauka whakātaka, ki te mai ia i ngā rama nui, i ngā whenua nui, i ngā āhuatanga katoa ki roto o Amerika. Koeira, i toka te whakaro ki roto i aia, hatona wā, ka hunuku atu ai ia ki Amerika ki te whai nei, i ana wawata, i ana moemoia. Tēnā, ki tō mōio, kei te pēhea te kaumātua i tēnei wā? Te āhua nei, i kōrero atu au ki aia i te ata nei, kei te tatari tonu ia, mo tana whakamātautau tuarua. I te rātu, i te wiki tonu, i te rātu, ko te tikanga ia, ka whiwhi i tana whakamātautau tuarua, engari nā runga me ki ngā pōkai kahatanga o te māwiwitanga nei, i horapa haere i roto i te hohipera, ki roto o Missouri, koe te take i whakakorengia i tana whakamātautau tuarua i te rātu, no reira ke te tatari tonu ia, kia whakaritia he wā anō mōna, ki te haere ki te hohipera, kia whiwhia ia i tana whakamātautau tuarua. Engari, te āhua nei, i te ata nei kōrero atu au ki aia, e paitana wairua, ahakua e tahi wahanga o tana tinana e āhua mamai ana, nā te noho taratahi ki roto i tana taraka. Kore tai e te hoki atu ki tana kāinga, i reira no hoki ko etahi wana hoa, e noho tahi ana rātou ki tētahi whare, tētahi kāinga, no reira ko ia tonu tērā ka noho nei ki roto i tana waka, ki roto i tana taraka. No reira koeira taku tino pauri, koeira te take ia te rā, ka wai atu au ki aia ki te kōrero ki aia. Tuku whakamoemiti, karakia, hei whakapiki nei i tana ora, hei whakapiki nei i tana wairua, i roto i tēnei wā. Ka pai ko koe tēnā, e manaaki ana e tuku atu ana i te ngākau nui ki runga ki aia. E te mā, me te kitea ke tō tātou maringa nui, i Aotearoa, ana kai roto tātou ana i te rāhui. Kāre tae rātou i te rā pito tātou mea he wāhi nui i runga tonu i ngā koroa te kaumātua nei. He kōrero tāpiri āu, ara mō tēnei o ngā pūrongo. Ai, ko tāku anake, me whakapono tātou ki tēnei kaupapa. Inaha te pōhehe o te tangata, he conspiracy, he hoax, ke tēnei mea te mate uruta.
Koere ko te whakaro o etahi, e āhua kuare tēnā, no reira whakarongo ki te pāpā, whakarongo ki ana tohu ki a tātou, me noho haumaru, me kātonu tātou ki te tiaki wa tātou whānau, tātou tamariki, me te aha, me te whai tika nei i ngā tikanga ōkawa o te wāne. Koera ko te mea nui ki au nei. Atu i tērā e wama, i tāpiri atu ki aku kōrero e Rauru, te ata tonu nei, ka whiwhi au i taku rongoa ārai mate tuarua. No reira, ko oho katoa nei, ko aku tamariki, ko aku tamariki katoa, ka whiwhi nei. Ko tā rātou, ko te mea tuatahi, ko au ka whiwhi nei ki taku mea tuarua. No reira, ko te tumanako ia kāri te tino rūhā, wheru rānei, amuri atu. Amuri atu i taku mea tuatahi nā, i āhua pēra, i āhua ngenge, i āhua rewhare, mo te rua rā, toru rā pēr, amuri atu i taku rongoa ārai mate tuatahi. No reira, hiai ki ngā kōrero a etahi, ko te mea tuarua, koera ko te mea e tino pānei ki a koe, o tira ki a. Oia ko koe e tema ana me te rongoa, e whai ana i ngā tohu, me te tika o tō kōra, me whakarongo rā tātou, me pono rā tātou, he tino mate tēnei. Koe rau ki ngā kōra te pāpāra, ia he mi pikari, no re te kuaru hātu ana ki aia, e te kurangatira, te mehemi, tēnā koe. Oe no e tiwi koe ia rā tērā, ko te mehemi, me e rau ngā kamarama, ko kōrero rā a tema, ana ki te pāpā tonu, me te tuku wakamoemiti, Māori aki nei, te piri atu, ana ki te rau o ngā pāpā, e noho mai rā, ana i te wenua o te onu e Amerika. No re tiwi e koe ia rā tēnei ko te kupu o te uru, me rere atu rā tātou, ana koe ia tēnei ko te o ngā kaupapa pūrongo, e wai ake nei. Kei raro i te maru o te maunga o taranaki tātou i tēnei wā. O kāuru ora te ingoa. E āhuatanga tō tēnei pūrongo, e manākitanga kai roto, ana e manāki ana ngaiwi, o roto o taranaki i a rātau nei uri. Nā runga i tērā, nā wai tēnei o ngā pūrongo i kapo mai, nā te aroa Broughton pue anō. Nā runga i tērā e tātou mā, nei te pūrongo kāuru ora. I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kua topa kina ngā uri mokopuna ki te uru ora uru, kia ora mai ai rātau. Kei te puku o tēnei o ngā pūrongo, e takoto ake tēnā kaupapa, utonu mai mo tēnei pūrongo. E a uru i te ora o te tangata. Ka uru ora is a kaupapa that gives whānau the ability to be able to understand what financial literacy is, the pathway to home ownership, and also what it means to invest for the future. So that's ka uru ora wrapped up. Ka uru ora is made up of 3 components. The iwi saver, where you can put money aside for your mokopuna, from your mokopuna right up to yourself. We worked on the $2 a week minimum, so that would be just over $100 a year, and then the iwi would contribute as well, so $1 for $1. And then the next component is the financial literacy, budgeting, how to make best use of the money, which is a limited resource, right? And then moving into the housing, which is made up of this being able to access shared equity, once you've completed the financial literacy, as they have done here with this whānui. E kaupapa I tupu mai te wakaora I ngā uri o te iwi. Ko Toi Foundation, e pute anui ko tukuna, ko te puni kōkiri, kei reira tonu tō rātau tiaki, he rautaki hanga ware, oko ware tō rātau, o reira hāngai ana. Tumu kāinga, te tahi wāhanga I roto I te tumu pairua, anō tō rātau tautoko, me te pēke, TSB Bank, tō rātau tautoko ki te wānau, I roto I ngā whiringa wāinga I te pēke me te wānau ka hoko. Tai atu ki ngā iwi, ko te mahi o te iwi,
ko te hono atu ki te whānui, ki te tautoko ki ngā whānau, ki te tiaki, tui ora, kei reira, ki te taha ki te tiaki, ki te wakaako i ngā kaupapa tiaki, o reira e hāpori. Ko te uru ki te ora o te āpori I te rea I te waka. We hope that whānau feel empowered, that whānau feel like that they can achieve home ownership for those that don't have home ownership, that they can get their finances under control, and also the saving element, so saving for your mokopuna, for your tamariki, but also for your retirement, because that's not something that we talk about. The landlords gave us an eviction notice which started the process. We'd already been looking at buying in the area and hadn't even got an inkling of what we were dealing with. Then the iwi approached us and said there was a course that was running called sorted.org.nz. So we went along, sat down, talked to them about it. Once they explained everything that was going to happen, we followed through with it. Nā te ara o ka uru ora I māma ai te uarai. The transformation of the home from when we first moved out until now has been amazing. It's been a total 360 flip. Everything that they told us that they were going to deliver, they delivered, and some. It's just beautiful. And even though they've done all the renovations and they've done the flooring and everything, you can still see where the kids were running in and out. You can still see where the floor was scratched up by the dogs, and it's still got our essence in it, even though it's all been redone. And it's just beautiful. E uru te ngā kau ki te ora. Uru mai ia ka uru ora. Ko tōna kaupapa kia piki te aura o te iwi. Ma te ware māana. Ka māana te ware, ka māana te wānau. Ko te wawata nui, ka uru atu ko ngā uri ki tēnei kaupapa, ka putaka o rai, Aroha Broughton Pue, Te Reo O Te Uru. E te iwi ka iko rā te ngā kau I te kite ngātu me te ronga atu I tēnei o ngā pūrongo. Ka uru ora, e awi ana, e manaki ana, e waka uru ana I te ora ana ki roto ai ngā wānau. Ana kua tai no mai te aroa Broughton Pue ki a tātou I tēnei wā, tina no koe te aroa. Tēnei o ngā kaupapa, kei runga noa ke, ko taku pātai tuatai e pēnei ana. Kōrero mai, koe ngā iwi e āpai ana I tēnei o ngā kōrero I roto I tēnei pūrongo. Ko ngā iwi o te Aotearoa, o taranaki anō hoki, tēnei kaupapa I āpai I tēnei wā, engari e wakari te tonu ana e tehi anō iwi, kia peka mai ki tēnei kāui, kia wakatere anō ki roto I o rātou ake iwi. O roto tonu I a taranaki. E ua nui ka puta mo te unga e ia ana ki waiware, ana ki okana mai e ware mo rātai. E nui ngā tāngata kua kei te wai atu I tēnei uarai? Ki taku nei wakapai ana, kaua ki taku wakapai, ki taku nei rongo, he toko maha tangata kua wai I tēnei ara I tēnei wā, nā runga I te pea, nā te mea kua hoatu ki tētehi iwi, he māma ai tērā ara wanaunga, te wakawiti e nei kōrero nui ki a tātou uri, te ara I māma ai, mako nā te toko maha ka uru mai ki tēnei o ngā kaupapa. Ka paira wātu rā tira, me te mea nei rongo a kau I roto I te pūrongo tonu, me aere atu te tangata ka ia ka tono, ka tai, ka uru atu ki runga I tētei akoranga. E kōrero anō ai mo tau akoranga? Anō reira ko ngā akoranga I tū I ngā pōtū, ki konei,
ko tāna kaupapa nui he waka tō I ngā akoranga. Me ki e hāngai ana ki tēnei o ngā kaupapa te oko ware, te waka te whiwhi I ngā āhuatanga mai te tahua pūtea. Me ēnā momo, nō reira I whakatere ai rātau I tērā wāhanga I ngā pōtū ki te taha o te waka. Nāna tonu ēnā akoranga I whakatō. I kite ai tātou I tēnei pūrongo ko tōna ingoa ko te All Program. Nō reira, ēnei ara he māma te piri atu, mena ka tai atu ki tērā tangata, kōrero au hia mā kona ka whakarite ai rātou I tētahi ara e tika ana mā te tangata. Ko te wāhi e kōrero mai nā koe, ko ngā motu tērā? Ko whaitara, ko ngā, nō reira, huri rauna tēnei tēnei akomanga pō, I waitara ki taku nei whakapai tēnā, I ngā motu ana hoki. Nō reira, tērā pēr ka whakarite anō rātau I tētahi ara mō te kāmutu nei āhuatanga o te COVID. Engari, mena e hia ana ki tehi o nei kaupapa te whakapiri atu, te uru atu ki tēnei o ngā kaupapa, tēnā whakapā atu ki a tātou tari āiwi, ki a taranaki, ki a tiatia warānei. Mā rātou I whakarite I tētahi ara, mā koutou ka hoatu ki te tangata tika, hei wakarite I ēnei āhuatanga. Kei runga noa atu I rā kōrero. Koe no e tewi kua rongo ake rā kouta, e uara E nui rā tēnei, ki ai, te tangata, me tōna wānau, ana te wai ware. Nā runga I tērā, ko te aro a Broughton pū e te kōrero mai rā ki a tātou. Koe no e tewi ko ia tēnā ko ngā pūrongo, noroto ana mai o te wiki, noroto ana mai o te Reo O Te Uru. Ko ia tērā ko te kura mai aro ki tērā o ngā tāongo te mate amaria hina. Muri tonu mai ana I kōrero tia ngā kōrero waka tūpato e ngā uri o roto ana mai o te maunga ruapeu. E waka tūpato wake ana ki te tangata. Ana ina kataia ki reira me aumaru te aere. Ana katai ka wakawiti atu ki Amerika ki te wenua o te onu ki te matua nei. E waka rongo pikari ake rā tātou kia emi pikari. Me ana kōrero e pāna ki tana kore wakapono ki tēnei māwiri. Ara, te mate uruta ingainei kua pāngia ia. Nenga kia no rā ko te kōrero, te me emi e ka anō tima ki te toro atu. Me te wai atu ki tēnei o ngā kaumātua me te pātai ki te pēhea mai aia. Ano ko tātātou nei pūrongo wakamutunga, ko ia tērā ko kāuruora. Kei ngā wanaunga o te iwi o taranaki iwi, tēnā kōtau te atia wanurunga I te rangi karanga mai o ki kōtau, e tā warau nei I o tātou wānau. Oe no rā, e puta atu ana tēnei o ngā ōtaka I tēnei wā, mārunga I te pukamata a te korimako o taranaki, mārunga uki I te pukamata a Te Reo O Te Uru, tāhinu atu rā ki te YouTube. Oe no kura I ngā kōrero, tēnā rawa atu kōtau, ngā tāngata I kaa ki te koa mai a kōtau kōrero, Ko ia rā tēnei ko mātou ko te wānau o te Reo O Te Uru me te Kupu O Te Uru. E mi ia kia nā rā kia kōtau katoa kia taunga manakitanga o te ao wairua ki runga i a tātou katoa I roto I ngā tai o uruta. Kia aumaru te noo ki te kāinga, noo mai rai roto I te ora, o tia nora e te māngai pāoa. Kōtau e au I mai ana I tēnei kaupapa kia rere ai, tēnā o ki rā kōtau, e te iwi ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire au. Ai mari.